Smith Power Equipment het oor dekades 'n reputasie opgebou as een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van landbou, grasperk, golf en buitelugkragtoerusting. Die naam Smith het sinoniem geword met kwaliteitprodukte, betroubare diens, tegniese kundigheid en langtermyn kliëntediens dwars deur Suider-Afrika. Kliënte kan wêreldklas produkte, professionele advies, kundige tegniese ondersteuning, beskikbaarheid van egte onderdele en betroubare naverkoopediens verwag. Smith Power Equipment is daartoe verbind om verhoudings te bou deur te verseker dat kliënte maksimum waarde, produktiwiteit en betroubaarheid uit hulle toerusting kry. Smith Power Equipment. Everyone keeps asking, who are we? We are a premium brand distributor in South Africa. We distribute premium brands like Deutz-Fahr tractors, Kubota, we do Toro turf equipment, we do Evolution and Toro golf carts, as well as our ORV business, which is the Polaris and Lanai into South Africa. Smith Power Equipment. Hulle vermoë om volledige oplossings te bied vir alle sektore maak hulle uniek geposisioneer in die Suider-Afrikaanse mark.